ku. Riolo alay pinagtamanin. Ikan tumasagan. Ikan tumalagien. Untay ang hagale. Pada seni makadai. Pak disengin. Iya rega. Matutue pak disengin. Pada luilaw di sini na. Lupa tawe. Anak-anak angkat na tawa-tawa. Oncopan na lawarikan anak patola pagaloy. Na iya to laro na biasa di puada makada. Matutue pak isengan si pupulan nino. Magpamula di ato dane. Letu di kalabong ku buru Nasan tau pole sa liwang panway. Long life education. Na iya anak sekolay lilalang katutue pak isengan. Engka telu acan ripa riruan na balalu na punay. Iya na itu amacan pak isengan. Amacan ng agama. Dan niya amacan ng asiso pungeta. Lawan padata lupa tahu. Dari mangkuan na naro. Magiro na palalu na punay. Telu amacan ng anak patola malaloy. Sini soal itu engkai hadir. Iya lo telue amacanan. Padahal nak punai sini na anak patola malaloy. Sabak magai. Nasabak ko ni Roman Ros sini na ako ngena di cenge. Ale na naman ipagteruin at ko ngena. Dan niya panajuangan na balusata. Ang ada cenge na sige bangsa. Sipatkan kui pole di akses ngena anak patola malayona. Magiro na padalu